وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. اور لے گلے منگا دیانو تدائرو رہود علیہ السلام اغوے لے قوم زما بندگی خاص کے اللہ لران نشت تاؤس پارا حقدار دا بندگے دان سیوان ولزان نبچ کو اید شرک و کفرنام. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. ویل غٹانو ہاش کفر کرو داد قومنا یقیناً خام خام گئینو تالرا پقم قلتیا کے اور یقیناً من خام خام گمان کو بتا درو وین گنام. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. اوے قوم نشتف ما بانے سمقدیان لیکن زیم پیغام رسون کے طرف رب العالمین. ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین. رسوم تاسا پیغامنا دخبل از استاذ دپارا خیر خواہ یممان دارم. او عجبتم ان جاءكم ذکر من ربكم على رجل منكم لينذركم. آیا او تعجب کو اے تاسو ددینا چراغ لے تاسو وحی تاسو درب د طرفنا او یو سړی تاسو دیر پارا چې تاسو یری بری وحی. واذکروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. او یاد کے غوح سوگر ذول اللہ تاسو جانشین دیزمک کی پست قوم دنو علیہ السلام نام. وزادکم فی الخلق بسطا. او زیادتی کرے تاسو پو پیدائش و پو بدنو تاسو کی پو فراخ ہے. فاذکروا علی اللہ لعلکم تفلحون. یاد دوید اللہ نعمتنا دید پرائے چتاسو کامیاب شے. قالوا وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. دیویل آیت راغلے مونتا دید پرائے چ بندگی دی مونکو اللہ لرے آوازے او پریگ دعا کسان چ بندگی کو لزم گا مشران دائیم. فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. نروڑا منگلا حقا عذاب چتبی منگا یرائے کئی تدرشتنو نام. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. اویل ہود علیہ السلام یقیناً راغ پتا سبانے استاسو درب در طرفنا پلیتی و غضب. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان. آئے جگڑ کوئے تاسو زما سرام فاغ نمونو کی چی یخیدیدہ نمون تاسو تاسو مشرانو ندی نازل کے اللہ تعالیٰ پدی نمونو بانے اس دلیل. فانتظروا انی معکم من المنتظرین. انتظار کو اے دازاب یقیناً زیم تاو سر سراد انتظار کو ان کو ندازاب ستاسو. فانجیناہو والذین معہو برحمت مننا. لبشکم گدے آکسان چدد مرگریو وسبب رحمت سر زمد طرفنا. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. اپریکڑم گاجڑے دائے کسانوں چہ دروجنے گڑ لایتو نظم گاؤنو ایمان روڑن کی.